helai hi puidon helai hi mo kan ngai thau ngai shemayang pu speaker ka zobel na main assembly ka voi khatlu ve na ni ya tun tram hi dan le dun ka hriat ba ka omani chon pu speaker ithune na hnuai om kan ni ya minon khak mai tura ka nga ya ek al star question pot huya zobel na pot hui de hlek do na tin zona hi du du a zo theinin ka hria a delhi apo kan training khan mizoram mp a india ram mp disqualified masak ber nang mani lampon in zo tho kha pu speaker chu wan chong ka zona te hi engemo sei deu ni pon khongai takin pwd minister kha min lo chin chia saksela thatakin voina min chanvek thelo pon ziakin min pese ti kha karon ngen ma sani min kha zobel nema tum mel min chanvek thelo pon ziakin min pese ti kha karon ngen ma sani min kha khai lawin zo tum phot mai la pakhat na pu speaker kha din khak ngai lawin zo thum phot mai la ran te to da azo da kan ngai thawa saski 2023 to 24 hi laps thayani em panina ani chon sarkar hian lapse poi ati em pathumna saski lon pung omlo kum somnga nuaru tur hi tun tum mizoram sarkar hian tha ati ve em palina ena saski sum manga na tho tur dan ang thlapatender chua contractor than fel vekto LOA letter of acceptance pek vekto agreement sign to work proceed tura ti vekto contractor te hi ten var bala la thoklo tura an hril thin hi sarkar in ahriat puyem ten contractor then khat na agreement amount an nei zong var ba thok veklo tur an hriat tir le tho tur tho phalbik an tender chungami an hril hi sarkar ti tirani em ani chuan PWD te hi ziakin sarkar in instruction apm sina achunga zona khi adika verbal instruction chua in pek ani chuan sarkar hian te rule kozen tir angin in ti tirem ni dina contractor te hian na tho tlai oblik thailo chana hindran sa te puta se extension of mai lak te ele lo kiver he po lo kitu he lo kiver me ma he la man kieno me ma he pa lo kisu me time an pek nge angai don sia in lo khap le mayangem pangana ena kumin sang ni som ni pathum som ni palia saskia sum lo lu to hi UC sanction tu ten hena pek vek man in tumem pangana bina tuna contractor khan to te hian an na hi thokzo tho an tum melina langsia tuna sum hi alap spal ani point sarkar in arul tho ngai don sia saski sum local le tura tangin in rul don emni sina pangana sina pu speaker saski fan sang zoda azola ni point of clarification ang chiga athem ani zoom zo to lo vida vo in zat zo an mu da futlak lom le he feet akida samay me kaya son hi state implementing agency ne na sarkar hian azom thungin a release em chin chiang lai na om tolo pu speaker pangana dina zobel na hi guideline hi sarkar hian zom in ria em pangana ina pu speaker contractor 50% supplementary agreement site to vio lo mo zia ka apek lo pe chuan hi adikem minister tan to khriat sen pon pu speaker kha dan lo ka ti ni chuan adan min ko chho sakhram ro ole pangana f na pu de thak to mai boxi speaker bill of quantity BOQ te department in reconstruction thatle mek ne soi hi adikem parukna sarkar hian interest deposit certificate le utilization certificate hi tun kum sang ni som ni pathum ni li hian pek tlak vek man atumem pasarina ena
ni ruk khakwa sang ni som ni pathuma saski fan first installment yang kan chin chuan zo cheng pakhata 46254.9793 lakhs sanction to hi ni som yang hi thum kan ka pakhat sengai lo ve sa ni som ni palia manzo turati ania manzo ani theyangem manzo man ani nilota sela engtin nge mizoram sarkar in malaka tum bina atopna berpu speaker o atopna berdottu ni pu speaker bina saski guidelines hian tuna sumhi manzo ani lo chuan second installment le 2024-25 fund tour ati boy thei ni in atar langem ti khani sela topna berapu speaker kan chief minister hian ZPM sarkar huna chuan PWD quality control division hi CMO wa kan ate chang ati thina hai hi attach ani to em ti kha ani pu speaker kalome le zot azot na upo ka chin chia ther ne atam lu to ka ba ka tu tak de war ria ka har khami azot na zot tam lu to kha zumo eng dan nge ka bo chet min point out sak them ti de thak ta mai sia zo tu la khan a thak hop mai tam pio maya kan concern minister khan in tun tu ma chang nat lo ni point rin tem lo nga chuan hei zora pathum kan la to a mara chu kan group leader BJP group leader kha phar ve tlak maya ni hi a zom rio bain la le ram te ngu dak tak ke be chua sia habial tu pu speaker kalome Sia district noya saski 2023 atanga 2024 chunga na tho hi anstar 3 kan ka zota aron chuak nual maya pu speaker heng na te hi lat heng na la tho lo te hi sarkar he na cancel don nge cancel lawang ti ka zo na nia lo cancel ta se eng tia malak zel nge tum ti ka zo na ni lo mo me fel nat mai mo kha chu zo da kan zo khan thei ra chuan in member ten ni chople chila in zo hi ne minister tan po han react man lo tur ti siat ang chia hi chuan in thiar film thei sa famila lo um khopang chuan hei zo na ma salama mi ICT chungchanga kan serial bial tu member zom tak in zo na ti sual ni lo mo tia ron soi project engza nge tender chana ni ti chungchang kha chua ni ti zok tu ni lo mo ti kha he original script kan na lo thenga zona hi chuan open tender restricted tender le open tender mangin project engza nge tender chana ni ti ani mi mai kha chuchual pala ni mai the zo na lama khan kha kan clarify ni lekha zona ka ki tam khop maya kan PWD minister PWD chang tu kha athei ang te sang turin kan som do na nga thei ba kha chu kan phut lawanga atu le thati le nakina ziak te pon lain chan thei tura ngai la thangai lo somang hei abondon achan chu zo na zo da han zo tama chu fan choni engineer on rie ka nga engineer on chanang ti chuanin a chan lai te po khan in point of clarification te po kha omle noi mai thei ni tuna a sheda cha kan to speaker zona kha athan ne mangreng dewa kon di secretary anga kan changa pungun lian chunga zona kha World Bank Road chung te chu so to bungtang south ti chung sang kha tinge na tran theng tian ya tun din mona bungtang south kong siam na tur hi malak na te siam alom lo amaro chu survey te nein detail estimate te han siam prin chu ani in pugin zalala khozol le rabung inkar tun ministry hi kan van doina ang rang kong si hi kan ro chunga akhoi lai mai kong thom lo moti mai tur hi ania sarkar ma sa te kha ding ve bok se enge mon lo ti thin ni tu na po i velo ma tang in kong se thulir mai kan han ngai tha member zom tak puro ming thang han roming lian han zona kha atam khop maya appointed te chang lo en essay typing kan chang tiang saski hi special assistance to state for capital investment tiania
India policy ania loan ani ti chuan sarkar chuan in vaibel se zanga minron pea chuta chuan PWD in kan chang tambera department train khat sport department te health department te tourism department ate po hemisaski hi engmachin an mangbok ani saski a controversial tak na sanber chu in thandona anrun pek wangania hemi saski sum hi October ni ruk sang ni som thum le pathuma expenditure sanction hi sarkar in adong chawani ti chuan October a chuan in than boro kani to election an puanga ti chuan model code of conduct kha enforce alo ni ngalta saski chungchang am balak na zongjong ka top vek ani lo theilo ani hemi ma de hian engemaw za chu process manania ta chuan agreement te signa letter to proceed to work te po engemaw san chuan an dong manani amaro chu model code of conduct enforce ani china ka chuan top ani ta December tha in than kanzo result alo chuaka apok dura hetilam om zong khalam lama kan kal hetilam om zong kha hetilam an kal ta tila danglam ta ni o ordar pakhat mala hum lo dekhan hum ve ten dua ti chuanin kan han zira ama work order pe mai to tura sarkar file om zong zong chu kan sia dangin til poi de mai chu khesas ki hi election fund ang campaign fund ang tia ta man tumna ril ru kha party chen khat ril ru om tlatani chu wangin asset capital investment ani anga asset siamna lampang ain in thanna chaktumna tute ma poisa pek vatumna campaign fund ang de kha ngai to na alian viawani Pu Speaker, point of clarification. Khongain khatianga soifia nilo khan ka point te kha voina chang theilo ni pon jiakin min pe theim. ai point ko chang don ram pu speaker Minister appointment Khan chang don dia chang lawang ti polom chong lo han ti chuan kan han em chianga Puwala hlan PWD minister po hi chavere re ti hianin adu danin ron chang ve mak me ya fel lel tam tak aum ve bok ani an thiam om thowa in than don thilania thilla ti fu vek theilo phoiloi tak te po om ve theya entinan construction of football field at Maubo ti chum daw ta ni chuta chuan noi zatum samli an da ta chumi noi a chuan in na ti sang sang tha Maubo field sakna tura tan than nursery school siamna te slap kalvat Maubo siamna te world link drain siamna te damveng Maubo siamna link drain siamna te BSUP complex loipomi siamna te Hari Limbu House loipomi siamna te volleyball court siamna te middle school playground siamna te katiang kha thiltam takha construction of football field at Maubo ti nuai khan om ta ni tin pakat le chuan construction of approach road from Parvatui to Zopui tiomta construction of road from Parvatui to Zopui 6 km and there so minoi chon Pailen khua ta thoturte dilzol ate saitha ate chalpui ate pukjing ate Parvatui ate Truazol ate Rulpui limate Ailong ate West Lungdar ate Khorini ate na kha ansem som ta vak mai ni chung chu ania asset siamna angkong kha akolo a koklo le chung ania wang chuan sarkar in tha ka contract thokai lo ten thoven dua bokor dar humai lo ten hum ven dua cancel theidanom lomi ti ngai tuna lian viawani amaro chungun taken kan ngai tua kan ho tu pa kan leader hianin bokor dar hum tole na lo tran tole ka tengang ka chu tu ma ilu ilak sak lo angu
kal phung tharin kan kal dona chu wangin ka tianga process lo om to kha chu thokro se I chu pui lo ngu ti kha athut luk na ni chu wangin party then ka ti chuanin lom thu soi te poin ba hian ka ria nge na ti chuan keinin kan an zir chunga model code of conduct enforce su alorana keinin a chip sharing kan an zir ve a thil ni phung le om dan kan a kan finding chu kha kha ni kha ta khan hun kha alo du ve bok ani tin he poisa hi mars di som thum pakhat thlenga man zo tur ti ani ti chuan finance lama tangin lekha kan muta expenditure sanction noi zadi le somruk paruk om to a hian na hi in khung vek ni se a chan chu second installment hi kan munge ngem ti hi base ni si lawa antia ti chuan noi zani le somruk paruk chu crore zani somruk paruk chu ke manin tu man chu pui loin amma na local to angkhan an thok don ani kini chuan ti tha kan ni ti ve kan party po ni lo ruling party lo ngai lo na tok ve chak mm kha kan do ha ta ni chu wangin khatiang kha thilom dan ania second installment hi a local ngei nge yang ti kan chiang ngam talo ni kan chiang ngam lo wangin na lo thok to le la tho tu te po prioritize an tia poi mo dan in do tin te la thren ka chu na lo tho to zo lek lek om ani thren ka chu la tho lo pon om ka ngang ka a poisa ina a dai turin first installment kan muina a dai turin semru langai ta ni chu chu kan ni dan phung kal mangani tin saskite alo kal ni chonin sarkarin aman dan tur asset mumal tak nein asset mumal tak siamin kan man karinga tikhanin kan chang ni te se quality control chungchang a khan kan ngai poi mo em quality control chungchang ti chang tluna ti chakpo kan tumani ke po muna kan quality control office ka focal to khol sa tak tak kan ne amaro chu men power chungchang ate du thu samala nilawa kan ti sakang quality control chu kan ngai poi mo khop tin alela ma chon kan vai hian quality control kan ti thei chin om mla te pwd ten kongan siam le ka tiang an na tho rim rim kha quality a thato kem ti te po hi kan vai hian in quality control kan tok tein ka ria kan chief minister in angai poi mo emema quality control tuna po monitoring cell monitoring committee indina chung chuanin amuna kalin na thatle thatlo te pon endona na thatlo chuan an siam thale tu nen siam that ma chuanin bil te po kan pelong tingam kopin decision kan siam ani chu wangin quality control hi kan ngai poi mo ti kha kan soile do ni vapar mulen kong black topping ti kha PMGSY scheme masa ni in hemi ti hun lai hian black topping hi atel lawa PMGSY 4 tho ani huna tel turin rom mana ni ti kha ka chana ni ka chang ki memo pu speaker appoint chuanin chan zo vek rol ani lawa katang pui ni se speaker ka zo na la chalo ku be chua zo na kha nge ni pu be kha pu speaker ka zona po min la chang kim che lo de min ka zo na ale pu speaker kan thil salenga nang makal tlangin sia district asaski atanga na rang answer question number 3 akhan ka lo zo ta chan na ka muto a khang ho la tho lo te kha cancel ani don nge don lo eng tia malak tur nge ni ang ti kha ka chan ka zo na ni Speaker, point of clarification expenditure sanction om to akhanin adjust factor kami dai khan na kha siamani tani poisa na dai lo chin khaum ve a chu wangin poisa na dai chin chu la tholo po ni sengin 53% expenditure sanction om to ang kha chon tho ve kan yang pu speaker point of clarification pakhat ka zona kha ran ding ta sup mai ai sa thaliang pu speaker point of clarification pakhat
ka zo na kha lo wa intinga kalpui ani tu lo zo chang dai maya restricted tender hi kan ho tu pa kan leader hian in a tha ti lawa tu ma ta nei ta kan local puya kha atam the ang ber open tender pek tur ti ani amaro chu restricted tender pek lo thei lo hi om ve boka chung chu danina phanang zelin tin restricted tender pek ani don chuan ama kher hianin ka hre tur ani ati pu speaker ka zo na PWD quality control poi mo na kha ka zot lo wa poi mo na chu kan hretlanga sim office a attach ani to MT lai kha ni atin point tam tak karon zo na kha chu chan sen role ani lo wa pu speaker ri sayang khan azia kin min pe thei se ka lo mo tang azia ka betur pon ka chin chia seng lo isoi rang pu sia speaker azia kin ka pe thei kan tum don nia ngaro lok betur pon ka chin chia seng lo isoi rang pu sia speaker azia kin ka pe thei kan tum don nia de truck maya thathin khop mai amuno manga inom bok ka du to ke opus speaker talk view kan house leader in say do ne no so mang come on Speaker kalame heng na kalai endik tu tur hi project monitoring committee kan din to a chu chuan endik zel dona ta chuan party tin ai opo tel vector ani kha kan endik ho don ani mi pui sarkar ani don ani kan ti kha chumi na adu du man thein tur chuan quality control division hi kan da ani chu kan tra kan tiang zelin an ni kha kan lo wa tir lok thaya tin project then khat chu kan en dik tir to hlombok ani tin saski noya contractor lo ni to te wa go da lo hum to te pakhat ma cancel kan nei lo kha ka soi chiang du a pakhat ma bill of quantity sign lui tir kan nei bok hek lo amai ro chu mi pakhat mingin na an muwa anoi asok contract noi nga noi som panga party worker mi som ni anin tlar tha chung zinga chuan na thok mi lo an oma thok nel nual ton oma chu po chu kha contractor minga kalani wang khan awai khan thok to anga kan ngai sak zo kan tuma kan tan sel sak lo amai ro chu an thok thalova an thok muang boka tun financial year ra lobster ani to wangin kami ma an thoman lo chuan tingai na kan thelo utilization certificate kan thelu thlai thei don lova second installment a base lo sani chu riai langin kan ui viau chungin a thok tu ten an tho miau lo chuan second installment ha point of clarification contractor to hian contract work order mo a letter of acceptance among don hian a thawun chung a duration account trina khami chung a thlen ma khan lo ti dang lam ngot thei po ni in alang lo wa chuti rol chuan utilization a hi na zo to nuwa the thlak ani ngai lem lova heng PMJVK PM GSO at the po chuwan chuan sarkar hian khalam zong kha chaktaka alaps lo nan ngai tu na mang theilom ni pu speaker kan state fund ani lo hi saski ania guideline kran ania part 1 part 2 chu tianga om ani period an ne ni chuwang chuan khami chunga contractor ten aning khung man lo chuan la thok lo pui la zo lo pui utilization certificate pe khachukan tum velo do soi kan tum velo chuwang chuan an thoman miao lo chuan hunin aliam pui ang ti kan hlau thong ani tina quality a that lo phei chuanin bill khapek mai kan tum box si lova chu speaker point of clarification khonga in ka question apo khana renga va han pui nuai ve vo in chu le model code of conduct in aphuar lo chia khan thom tum sunga i lamin verbal instruction an pe a voin ni thlenga thotir lo pon lo mani thotir vek tur ani pakhat ma khap an ni lo thok chak se kan du zo
chu contractor zong point lo khero se tin hetia tuna kallai hi diktat chuan sarkar ma saina athan te vek khan nia keinin engma kutnan thak lova kami ten an tho that lo awang khan kum thara saski kandon tur hi angong don em ti zon na khaoma angong don lo niang vai bel chizanga minon peto e re sir question number zale avahan pui mie ve tro enge mi pui ten in ngai dan in mu dan kha ron comment ve zel ro hria ta chak om tenga boro kan om hi chuanin an ngai venila ke po hi vo in chu nga tinge mon le tia ka record lai hianin eng mon email hi ron thleng ne ne poi mo de de ole ka ti zong kha ni phot te se hemi tan chuanin